Bir vakıfta, bir korunda. Seni. Üçüncü seriyası. Kaya, kulun kaya. Ben kişi koragan. Ben seni görmeyeyim, sen kişkine bulun. Bu kişi bitmeyin, bu kişi. Ben kişi koragan. Mün kişi. Arasında может kızlar da, boy kızlar karagandır. Kızlar sana kiyovga шығасы келсе шығасың mı? Bu benim maşina. Tuktarası bu benim maşina deyip mi? Kızlar bigrak. Bir bigrak kıybat maşina yanına тұрайық. Şuluk kızlar çabuk geliyor. Yana bir kıybat maşina, kıymat bolsun maşinamda. И все. Şonda tügel, iki kızıl onu var bir 5 minutlar. Gösterdiler. Kim mete beni arata tigakta pazarda. Birisi ayda otur maşinaga alıp gitti oturtup. Hep kirgeçiz bana dedi. Anda deyim beni. Küteler girin dedi. Dışkaç yok indim meydem. Baş düştüm de doladım meydem arasında beni kütseler. Nasıl derse de. Birinchi aprelda gazetka bir bastıraq kerak. Senin fotongni выиграл 15 миллионов, 20 миллионов рублей выиграл деп. Kızlar seni uramda o'tirga bermesi, beylenir. Aşık buldum. Sakalını barmağına beylep seni jibermey tuturlar. Onlar akşa kişinin yaşına qaramay, akşasına qaray mine. Qara bulda kiyingan, qizil ne kiygan? Ilik bit ol. Alay kiyinmagan tigi yo'li qara. Seni 1000 kishi qaragan bir kun arasında. Sen iyi, şunday. Kızlar seni pram meşte buldun что ли? Ha, mene Silegani seni meşte dip. Meşte koyduk gidip. Meşteka bardın. Sen qaysi yoqdan ali tug'muş? Men Elki bilesindir belki. Alkiyevski, Alki. Alki. Men Оренбургкасына kelgan kishi, sizning rayonlarni. Вот xatirimda bir tanish qiz bo'lsa u yoqdan, masalan, Baliq bistasidan bilaman, masalan, bir qizni tag'i qaysi rayonlardan bilaman ularni, Ablay Alki. Salinskiy anda tuzda qiyin aholi. Bundan bor. Tuz bor что ли anda sizda, Alkiyevski? Salinskiyda. Ha. Orенбурgda bu. Taraptır, narsa sen söylesin? Orенбурgda Salinskiy var. Soliletsk. Benim tuğanı yak. Benim tuğanı yak. Bizning ota babalar ani yoqdan bütün babalarımız şul yoqdan mana shu Tataristandan nida Yelizaveta podsha shirында ko'chirganlarni shunda ni sirganlar. Shunda allar ko'pdan shunda tura. Soliletsk Tustuba degan. Siz bunda Tatar bo'lib Soliletsk Tustuba u bizning Tatar yog'anda hisobga olgan 1897 yılına peripis bo'lgan. Shunda 10 ming kishi orasida bo'lgan 24,5% Tatar anda bo'lgan. Anda hatto Tatar ismli uramlar da bo'lgan. Tosh uram degan, tog'i narsa degan. Bunda Tatarida 40% gana Tatar bit. Chuvashda O'ris, Marik. Nu hozir Allohga shukr 50 ga ko'chdi. 50 mi? 50 ga ko'chdi. Ilik og'ziye. Mana 40 ming. Meni tegirlarni men bilaman. Bir 20 yıl 30 yıl tamam. Sizde bunda kichkinagina g'aylalar, bolalar az bizning yoqda mana bizning Tatar shiti bo'ldi avulning. Anda bizning g'aylada 10 bola, ko'rshlarda 7-8 bola Tatarlarda 7-8. Ursalay tugul. Bizde de shulay endi. Ursalay tugul. Ursta ko'p bo'lmaydi. Amina Tatarda ko'p bo'ldi bizda. Bizde var endi onni ularga bit orden berdilar. Madgirayin. Bizda bor, men saqlab turam aninin o madgirayini. Serkilar achada ya geroy dey. Это не мать героина, отец герой деп тұтынайы. Ani marhum ayta bilmaydir urusha yunlab. Mать героинаны mать героина деп aytadir. Шул деп. Sen zo'r g'aylada yashadingmi? Siz bir tuğanlar necha kishi bo'ldi? Yo'q, endi biz 4-5 bola endi birimiz 5 yaşında öldü 45-yilni, 41-yilga yo'q. Ha, oz ekansiz endi. Mendan Alloh endi Arkiya ismli anasi тоже uzoqtirmagan o'lgan endi. Qolganlar biz 4. Men shu yanda yozdim. Menga qadar 8 bola dunyoga kelgan. Bütün motorliqlarin atiyani shularga bergan, menga qolmagan deb. Shul shekilli senga gavdasi qolmagan biday. Seni ulkanroq shuli sendan bo'ldilar. Mendan atiyning bitmaydigan Atinin ikinci xotini bo'lgan menim. Aldag'isi da. Ha, ikinchi? Ikinchi xotin. Ular nimada Sirtiyazida tutgan bo'lganlar bunda. Shunda? Yo'q, andan qo'ytqach og'riy boshlash xotinimda qo'ytganlarda bunda o'lgan. Narsin Farida ismli. Meni manida Farida. Meni 10 yoshga ketchiyi. Ati 4-chi, ati yani 14-chi yilga.
Ул бәлки репрессиядан качканлардыр. Безнең күп татар вакытында репрессиядан качты шунда. Түгел инде Урта Азияга. репрессия. Шул репрессиямен алар бит безнең әтиләр теге байларны теге, кулаклар дип инде. Ул кешесенең теге нитеп тимер аяклар белән, тимер таяклар белән әйбер яшермәгәнме, нитмә теге. Biz de ütüp bitemiz de anası bir Nasibullah var indi bunun bilen o kamsomol. Ol mene ütüp gittiğiz mene bar deyip biz bilip de turabız kitemiz de. Ol mene bar mene kişine. Anarsın kişiden aybirlerden ciyalardı. Orundık sagat ne sabırında mene bu kimge tege ne birelerinde. Premiye itip verirler. Mina nesasıra mina deyip aytadi mene. Ol bir tane kişi birisi almayı, o kişiye verin mene. Talaganlar boylarını, boy deyip talaganlar. Şirketler atalar kalk bitti. O kimge gerek? Mina. Kara nişik ayı. Mina ol şimdi kişi bulan, univermakta president, ne bulup şeydi? Gömür bir kibitçi bulup şeydi. Ayı. Kişinin aybirin mene, yani ayta, Allah köşede koyduğunda pensiye çıkaç, kartay kaç. Feride, mene bu orundıklar kola bitti beyterim ben sakatlar kola kişiden talagan. Pala bütün derseni alıp gitmek kiremsin. Tıkında da yüzü bile. Mene biresin indi kişiler var. Bulgandır indi ol. Ilik babaylar bizim min. Yok bulgandır indi o kadar. Nefsi kişi birine nefsi sugarga kirek mi? Ул яңа власть килгәч, шул ярлыларны шул теге кутырткан инде менә булар байлар дип. Ул авылда электе булган күннәшеп бер-берсеннән күннәшү булган менә бу бай яши. Теге ярлы әти әйтмешли kişi bay менә безнең әниләкләр бай эшләгән ул. Аның җире дә булган. Әтеге ярлы көтүктә дә кыш буе үдә ятады. Менә ул бит инде көтүктә дә инде җәй көне тамак тату кеше биргән бәрәңге кеше бәрән продукты белән яши. Ала бит инде эшләп алмаган ул. Көтүктә. Мин дә магыл көтүктә мин монда килгәнем. Гырдалыга мәтәм пас көтү кирәкле көтүче дип. Мин әйтәләр, юк кирәкме мәтәм ник anda kaskıtı, metem kaskıtı ol metem kuşul. Onu tülügen hep tutup günde bir nasuyu başlasın metem. Kaskıtı, kaskıtı yok. Bizde min mektepte bizni terbiyeliler ye, ilik şul tıgı ağır bulgan hazır yaxşı baxıtta yaşayız deyip min ətiga marhum'a söylesem olayda ilik revolüsiya kadar di. İşlemese işlemegen kişi di. Açtan ölmediler di. Hazır oldu her kaysını işletip duralar di mene di. Mecbur idi. Ne şulayın da kişi getirgen indi. Eti bit. Bir nige aşraflarga bardım da di. Eti aşraf. Yürüysin malayı koyup girdi ahutudan di. Yürüysin tuzdırıp kiyim tuzdırıp yürüysin bir nersen de yok. Eti iki kuyan tutkan bit nigelle koçan etmedin onu üzün erletesin diye dedi. Şöyle iki kuyan. Күнне шул һәр халыкта да бар алар миңа менә бүтән милләт кешеләре сөйлидер. Менә бу милләт мәсәлән ди менә Кавказдан килгән. Менә бу милләт алар ди татулыкта яшиләр, урысча әйтмешли дружный, а без ди бер-беребезгә көнләшәмәй әйтәм. Һәр халыкта да шулай ул. Ул кайсы якта да инде ул авылы белән шундый. Менә безнең урыс авыллары бар, анда үтерсәң дә белмиләр. Берсе дә әйтми, берсе дә әйтми. Катюшин дигән авыл бар иде. Безнең авылда сата берсе, барыбер сата. Татар ине. Булайрак торык аты сөйләшәләр, тавышланалар безгә, комачаулыйлар. Татар ине ничек Иван Грозный алган? Алынмаган булыр иде, потому что аны саттылар аны. Таркалды безнең. Юк, саттылар аны. Берсенә берсе каршы саттылар ие Шахали. Порох заводыннан теге күпме порохны менә шул җирасты хутын ачтылар. Менә бер Некрастанин сатты менә бер. Анда ул аны үзләре тишеп чыкты дип укыдым. Ул әзер булган шулай, анда тишек шулай. Шуны сатканнар. Шуны бит күрсәткән. Менә бер дурак. А то подкоп делали дип. Берсе әйткән, аны Шахалида бит ни пушкаларны, хатта замокларны ничектер ватып киткән. Тагы нәрсә капкасын ачыйм дигән ул. Алар бит Мәскәүгә Казанны яулап алу алдыннан алар 8 ел тырышканнар, булмаган. Хатта Мәскәүдә Казанны яулап алу алдыннан 800 морза уже хезмәт иткән Мәскәүгә. 800 морза татарлар. Болгар түгел, ничек әле икенчесе теге ни?
Çaymayıp tüzüttü bit indi. Ha, Sviyaj. Şunda Sviyagı da kilip bit alar. Alar küpmü? Ayı. Ata ötütken. Şunda hazırlanganlar şu. Aniga şunu bilmem. Ayı. Hak sözü. Şunda olar bit neçe yılanda külengenlerdi kazananlar. Ayı. Allar 8 tapqır hücum etkenler. Allar da ni şulay hazırlanıp bir aytmıylar. Pametniki bankırızıga benim kalkıttı cirasından kirgen. Anı bit satkanı bizim bir Müslümanın satkanı. Аны язалар айтчы үзләре шулай нитеп аны тишеп чыгарганнар. Значит, әзер булган инде ул. Hazır bulgan indi. Ну алар байлык өчен, алар менә анда гел ханнар ни мүлк, власть өчен көрәшкәннәр. Һәр кайсы ни җитәкче буласы килгәннәр. Һәр кайсы хуҗа буласы килгәннәр. Алар бер-берсен теге байлык аркасында күрәлмәгәннәр, душман булганнар. Күрә ни шуңа күрә кемдер Мәскәүгә барып, менә мине куй, мин сиңа буйсынам, шулай дип ниткәннәр инде. Аннан ярдәм алар бит күбесе бит шунда Мәскәүдә киткәннәр. Шу буштан әйтмәгән бит Сирата Казанская дип. Алар менә мискиннәр барганнар шунда. Казан бит бай була. Ну Казан бит искерәк, яңгырак шәһәр. Бит менә безнең Суар булган. Айе, Суар. Суар иң карт шәһәр. И Сарытау. Саратов аталар. Ие, Саратау. Ие. Шәмсуар. Ие. Хәзер анда Кузнечиха районы ул хәзер. Анда аны казып барадылар. Бу күп анда бит аста калган ахыры. Шунда битләрен, ниләрен. Ул инде без кичкенә чактык әйттеләр инде менә. Шунда казыйлар дип. Анда аны су басканмы җир астында калган шәһәр. Шәһәр булган, ие. Ие, Суар шәһәре, самый карт шәһәр. Суар. Ие, Суар. Ие. Иң карт шәһәр ул бит болгарлар. Бу менә шул Куйбышев водохранилище дип шунда калганнар астында, да? Анда калмады, ланганчы булган. Нашы булган. Сәлам Хабит, килмене мен ату кеше таба алмыйлар. Сине дә төшүдек. Син дә төшүдең. Сәламәт. Bunda kübra girsen ya tutup tutarlar ya bütünden çıkarmıyorlar.